Hello guys, welcome back to another Thusim. Tuni in Thusim kan na say kitao hitin. Tuta dinga India sunga a hit pen 12 fell ana say ju hiti. 12 fell drama hi October 27, 2023 ki release drama nom ta lungset le po na ta. Manos Kumar Thusim hi. Hichi film director, producer le writer ju Vidhu Vinod Chopra kitin. Film pau ki mangchai le Hindi pau hi. Film ki thona ki sulut zat India suma denga 20 crores hin. Zong le box office collection tu jana dia akimu zat choi le 66 crores akimu ta na hi. Chule rating so chu hi la IMDb 9.2 out of 10 amuin. Times of India 4 out of 5 hin. Rotten Tomatoes 91% fresh hin line. Google users ho akona like ki mo chu 92% hin. Chule hichi film hin 5-star rating amuzawin tu adia India sunga dinga rating sang pen chu ahitai. Chule rola kichim ga sei the ho cho hile Manos Kumar main rola kichim Vikrant Massey hin. Sadha Joshi nunga anu rola kichim Medha Shankar. Pritam Pandey rola kichim Anand V Joshi hin. DSP Dusyan rola kichim Priyanshu Chatterjee. Gaurav Bhaya rola kichim Ansuman Puskar hive. Hichi film ako na dialogue famous so hile. IS pando chu athupi pen hi pon. Athupi pen chu hichi tauna achu na tau phalle. Hichi tauna zala chu nang na lo pi ding hilowin. Nang na tau zala chu tauna chu lo pi ding ahi ti hi hi. Chule hichi Thusima kon poem ki mu chu Hindi pawa. Git naya gata hon. English achun echoing of resilient hard work and hope ei pawa chun ha set gen thei nunga ding dat jing ki ham bol chule ki nep na nei ti hi hi ichi Thusim ta ham ti thu do ma hi le henge ichi hi 2005 kuma Manos Kumar Sharma ki ti khat a khon te again thei vai cha mong in sunga ko na IPS officer a hin traya kat vei ni vei thum vei a lol hing zo lo ali vei na lol hin dan Thusim hin. Manos Kumar Sharma in asei chu India sunga cheng mi ho hi aching a thim atama hi le lam kai ho dinga boina a hi ti hi a hi le a film hi nidan ni le minute som ni le go ba saw hin a hin la Manos Kumar storyline bo chom cha ka hin sei ding hin sei khil bol khil het khilam le anaki het thim to hite. Manos Kumar hi July 3, 1975 kuma Bilgram Madhya Pradesh muna anaping hi. Manos Kumar hi fit nga le in chiko asang ahin tu hin kum somli la ko ling tai. Apa Sri Ram Sharma hi lo mi ahin anu hin aki hay na lama ana to sot jing hi. Idi chun class 9 le aten jong gu cha la cha notes ke copy na hung lo hingin. Class 11 le 12 adingin Maharani Lakshmi Bai Government College of Excellence kiti Gwalior Madhya Pradesh mana ahin ki bolin 11 jong notes in ahung pass in 12 bo chu ahung ki wat tan hi ahi le Thusim na pantaw ite iti chun movie ahung ki pat chun pasal khadin exam atia cheating notes azia akigo chu ki mon ama chu min Manos Kumar kitin hi athim jil namun chu principal pau ama tain a school chapang ho not bolding dan ane hila ane til ji hi aji chu thim jil chapang ho le khathip di chu aman atum helovin thim jil chu sen lol hin na sang ta nei wa a school amin phat ding chu aman ana dei zo hi nikhad hi exam hin bol tawin lungmong sela notes aki copy wa exam bol perovin photlot lovin DSP official police officer khat chu themjil namun belhading in ahung lut tan hile hitia notes ki kopia ano mu chu amutan hichi pha chun police officer panjong themjil namuna principal pa chu aman tan notes ki copy le thim vet na ho chu akha atan tan hi hichi je chun hichi kum chun themjil chapang tam ta lo hing zo ta povin hichi hol achun Manos Kumar kiti pa jong chu ana zawtan 12 fail ane hitan hi
Manoj pa chu ki ta hin khomang sarkal na tong mi khan an hi in nikhat hi gu cha la cha no ki thu pi ding in ama chunga vai hom hon mo pu na pi ta vin hi ain la Manoj pa chu ki ta hin khomang hi sin an nom pon an amma vai hom pa chu to anakin aloa sendala an zia ba hi ichi chun achunga vai hom thua nung lawati win ana to ana akonin anaki chol sa ta vin hi ahin la hi chi chung chang chu Manoj pa in jong high court thuta na sang langa case chu an boi pi jingin thuta in gala zoding a hi tin an pangjing in hi Manoj pa ato mona ko na ki chol ta ji chu na in sung mi te chu vai chat gen thei na na hin phata win ichi pa chun Manoj le so pi pan jong khusunga gari a hin ki tolanin suma hin kilo pan hlan ta in sunga hin ve sui gur han ta ni ahin la ana to han chu ana chi sau zo pon thil bol han chu anga hlan dingin bus conductor pa hin a driver pa hin a kham hlan tan ichi chun Manoj sa so pi pa alunga hang tan bus conductor pa chung a khot na hlan keng chu da chun hamai na je pi ta ni ajing ni khoin sarkar na tong hon Manoj la so pi pa chu amanuvin song ko la na khum ta ni Manoj jong amol han lo na chu het thim sa ding agongin a hin la gari tol pan vai pu ho sumana pi ji chun ngo na chu cham lovin achung hlana jing tan ichi ji zong chun Manoj ahong lung hangin alunga na be sen songkul vai hom pa ko ma nei la do thanin achuti lo le ka pot do le ka kap li ding na hi tin agi ta ni itia sei ji chun vai hom pa jong alunga hang tan khai chin lang na thal hin ki lai nang nei hung kap li tan achuti lo le ken na so pi pa zo ka kap li ding a hi ti na don bu ni na hi ichi thu ki sei chu Manoj na za chun ati zal he seng ta ni Manoj chu tu za pum chu na hung do tan a hin la in lang zon talovin lam lang a lei su in DSP pa in lang zo a zon tan hi icha chun songkol vai hom pa chunga complain a bol tan ichun DSP pa in jong police station a chi in Manoj la so pi pa chu a in thla do tan hi itia chu Manoj in jong ki dang asan a lung thima tong khai thanei na ki ti wang hi na ding do la auumleh midang jong a ki thu pi thein gamsung jong ki khel thei ding a hi ti chu in he do ta ni hi ichi chun Manoj jong sir nang tabanga thil pha bol do DSP officer khat ka hi thei na dinga ipi ka bola pha ham tina dong ta ni ichun DSP pa in jong stop cheating gu cha la cha bol hi in chule na lol hin ding a hi ti na don bu ni na hi hichi thu chu Manoj lungthima aging jeng tan hichi ni khwa pa chun a hin khwa ong ki khelin gun chu ten le kha a hin simpan ta ni hitia tom ngai ta thema hin jil ji chun 12 jong a hung pass zo tan graduate jong Hindi medium in alung tu mol so na din a hin zo ta ni graduate ahung hi chun Manoj chun khopi sunga coaching la dingin a ki gong ta achi du ko nin a pi in kumizat ham khat a pension sum an khol chu Manoj in to omun a hin kimwa apu banga na pha a hin to theina ding ati na pin phat thei abu in hong ki leting le IS officer ai lawa le police officer khat vonan hong ki vonan hong ki le ding hi kana nga jing ding a hi ti na sol ta na hi Manoj si gam pam por kha be lo kuima chan ki man cha hello hi je chun a beg a hin ki pu in sum ho ta chun hong tha tan bas chunga akalin atau ta ni hi atau na chun lam saw zo hi zin an ei mul hata ni hi le aung kha chuna beg chu an ta po numei khanin an ki gu do chu he tai ichi chun Manoj chun lam pam dung la gi le len an ngol na zonga sot tan agil jong chu akil le ta ni ni khan Manoj chun agil kil a khan zo lo phanin canteen nei pa ko ma ne dinga ga ki thum tai a hin la man be ya ne dinga nom pon hi chi chun ka ne man ding in na to theyam le tong ngi ati tan hi hi canteen muna chun pasal khat a hin ki mu pina ma pa min chu pritam a ki ti na hi ama pa chu to ki holan chun coaching center mun chu a ki kha dan jong a hin hil chen tan hi pa chun Manoj so alunga kim le ajing ipi bol de ham ti jong an het tapon hichun pritam in jong India sunga dia a ha pen UPSC exam chu an sei chin pi tan hichun a sei zom jingin
hichi thim vet na hi na lol hin ngei le father of DSP dinga apa ti chu IPS officer na hi dinga hi tai tin ana hil chin ni hi hiti chun chom khat zovin Paytm in jong Manos a ding chun train ticket aka pin India sunga dinga capital Delhi a UPSC coaching la dingin apui ta ni hi Manos Delhi lun chun a hing a kom vel chu a ven a in langa tabang aba lo chu motan gari tam le jengin chule ama gela chu thim vet na ho hi mi hlom chan a bol dana a gel la hin la mi tam ta UPSC exam adinga ki gong hin civil service adia ki gong zonga mudo ta ni Manos chu alunga kham le jing tan in langa ki le do ding cho gel tan a hin la loi ho khanin gauri kiti khat ko ma chun apui ta ni gauri in zonga sei pi in UPSC thim vet na lol hin na dingin kalbi thum aume a khat na chu prelim hin ani na chu mains exam hin athum na chu interview hi ahin la mi tam ta tam zo adinga hichi zo si lol hin na ding wang chu ai thei lo bana thil hi tin jong na sei pi nahi gauri sin jong hichi them vet na chu an na bola prelim le main lol hinga interview a che result bo an nga ai tai gauri in jong UPSC chungchang chu Manos ko ma ki chi ta na hil china chule ato ding na jong library a na hall pi a hi vai cha gen thei khat lol hin na chu vai cha gen thei zo si lol hin a hi ti hi gauri na na chi pi la na ta san khat hi idi chun Manos jong library a na hin tongin sum neo hin ki kholen coaching la ana ding mun pha hin ki hol dan mun a hol le na hi le a hol le na chun sadha ki ti khat to chun Manos chu gu cha la cha ra coaching center a hon da nu thu na na ki nil han ta ni coaching i macha lalawa Manos prelim ahung lol hin chu sadha nunga anu in a he chun a thanu pin alung zong adong the jeng ni khan hi nunga anun jong Manos library a ipi na to a ipi na jil ham tin ana dongin Manos jong ana don bunin Dr. Abdul Kalam in straight line no ya lekha an sim ho ka sim hi ken hilai ka dei zo si library a ka sim thai tin ana sei hichinia pa chun Manos le sadha chu loi phata aung hilon ta ni nikhat kin hi Manos library a na ato na sadha chun Manos in akhona engineer lekha ana choi pe chu ana mukhatan het hil ji chun Manos hi engineer simdan in ana gel ta ni het zo chun coaching class a chun jilkung puin engineer science chungchang thudo ana bol na chun nunga nun Manos ko ma thudo adon budding chun ada sa san ano jing tan hi le jilkung puin hey nang ni chui pi na ke sei lon ham atina hin dong tan hi chun nunga nuin Manos in na thudo chu don bu na he in hin la za cha le sei ngam lo a hi ate tan hi chun jilkung puin jong Manos engineer ni hi ham tin an dongin aji chu Manos hi hindi a graduate a hi jong a he a hi a hin la Manos in engineer ka hi poi tin an don bunin hitia hi ji chun nunga anu jong a class ho zo si mai chun za cha ki sa in hitia nunga anu za cha ta a chu Manos jong di theilo a ki sa in lungthim no mo tenom ta ni Manos chu lungthim no mo ta library a chun manager pa na hin kovin library sum chu huya ham hin choin tia ana dongin aji chu sum ho chu Manos in la do dia na gin cha ni hi ji chun Manos in jong manager pu a hin kinil pin ana to chu anga in a hin ta la ta ni hiche pa chun Manos jong hichi muna kun mun gam thla khana chi do tan flour mill kiti khana na ga tongin thim jil jong a zom jing in lekha sim jing ni ni zaram khazovin aloi pa Manos ko madin Paytm jong a hung tan hitia hin kho man chu amuna hil a lai nat pi le jengin hichi chun Manos hongkile in lang sadha ko ma jong ngaidam ki thumin tin sei ta ne chun Manos in a don bunin me na them na ka lol hin ting le bo sadha ko ma ngaidam ka thum ding a hi tin sein a hin la Paytm in a hen Manos in hichi lai muna na ato lekha sim le lol hing lo ding a hi ata azong a hi in main exam them na bola chu Manos in don bun na hoi ta bol na a hin la English qualifying paper a chu tourism in India tia ise ki dong chun Manos in het hills in
terrorism in India ise an sut kha ji chun alo sam ta ne hi hi a hin het do chun mano zong alung thima no mol he jing tan hi chi pha chun ama zong zang ke in sadha nunga anu ki mu pi ding in nunga anu in mun a chi pe ta ne hi alhun chun mano sun zong ngai dama ki thumin alung set na zong an phong do tan kalung se ne chule nangin kalung se ne nei ti po wa hi le vanoi le si hi abungbua katun ding hi tinan sei tan hi a hin la nunga anu akunin don but na I ma cha an mu pon nunga anu akuna don but na amu pen cho hi le manos dilhia ki le lang le kha paten hin simin ti cho hi hitia lung gel lo lampe don but na mu je chun manos zong alung thim akinem na ake ezing tan hi chi pa chun in lang akile tan hi in alun chuna in sungmi awa naute anu to ke pa tane ki moto vin na hin la api na leisin hin khona da la a hin he do chu alunga jing le jengin anu in jong a in sungu gen theile ha sa tan chu manos het sa loading ati hin a hin la manos in I ma zo se an he so ke jin anu zo ale long monin hi chi ho ji chun manos su ahum ki til kho kinin delhi akile ki tan le kha chu masanga sangin nasa zone ahin simpan kitani nikhat mahi manos building in apa hong tan hitia achapan flower milana ato asuma lo le kha gen thei ta asim chu amuna hile alung phat mo pi in manos to in langa akile thana in langa business tha khat bol khom pi ding na tim tan hi ahin la manos nan za ada in numpo na pa zo na til khovine hi nidang khat ma in sadra zong manos ko ma hong kitan ahin khomandan chu aven alung se din alung hi mo pin hi chi chun nunga nun ama dinga suman na ki khol ho chu manos pi ingting room jong hoi ta khat kila in lang hi chelaya chun lekha phaten simin ate tan hi ahin la manos an nom kit pon hi aji chu tua hi ama ding se a hing hi talovin a in sung mi te jong sum athot ngai hi ja an nom lo zo hi iti chun phat dang khat kid hin gauri in jong manos ki man cha adan aki ha bol dan a hin hekit dan manos so adana sa in room sunga sai ama room sunga sai gauri in jong asai kinin in langa na in sung mi te jong sum ka thot jing ding a hi atin a hin la manos an nom pon gauri na sai kinin nang ma IPS officer na hung hi ting le hi cha sanga azana tamzo na thot thei ding a hi je chun tu chun na le kha sim ding bo ki kho sa in lang na lo then na ding ki gong tan tin sei pi ta ne hi chinia pat manos to na atawa le kha tebala ki koya asim chu a hin khwa dinga apat na zonga hin hitia le kha bo a hin sima ahung ki ha bol pha chun manos chun main exam them vat na chu ahung lo theng ta ne hi to hi IPS officer a hi na dinga aki wat pen chu interview wa hitan IPS officer hi na dinga kalbi thum la ha pen a hitan a hi alang khana nunga nun jong PCS them vat na lol hin na hin nei tan deputy collector to omuna ki mo tan hi manos interview wa ding in nunga nun manos su samtan namuna apuin IPS haircut in asama che pi tan hi iti jun nunga nun manos song chu cute thanina hin simin wona hin ki vantan nunga nun na changa na ting le ana ve in ana simin din chithi khara su chu manot sa peta ne interview pe chun interviewer hon manosu hindi medium graduate ativin ana noi si levin ebola trial fail ni hi ham tin ana dong vin hi manosong kita ta hing a hi pha chun thuta asain ichini khwa chu DSP pa hung sia gu cha la cha ka bol thei hi wa principal pa ama to hi le kana lo hin thei lo hi tin an sei tan hi itia don bu na api chun interviewers ho lung thim sunga iza azat zara hungum tan ama hola khat pa chun khaile manos na interview ki chai tai na chi the hi tai tin sei tan hi a hin la ama hola anu mai kha chun pam langa minute ni ho ana khunga in ananga in tina sol tai mano zong lungim le jing in ipi ahung ti te dem tin hi chu nunga nun anapi chithi chu a hin la do in sim ta nei le hitin na kisun in hi manos IPS officer hi in lang
flower mila na tong hi zong le chun ka hin khu auumleh sia nang to man khom ding chen khom ding kanome nei ki chen pi thei dem tia ki sun chu sim do ta ne hi chun manoso ke pa le jing in atha ben hum ki til kho zo ke ta ne hi chun interviewer hon a hin ko lut ki ta vin thu do za chom chomana dong vin manosin jong ki song ta le hoina thei penin ana don bunin a hi a hin la interview ki chei chun ama ho la kha chun waste of time such an arrogance pat pa mai sa a hi dan da na midang sanga ki het sa ki let sa tia thu ki sei chun manosin a zapha in hi chi chun interview wang ka fail tai din ki nem na I ma cha nei ta po ne hi nang jong hi le chun hi chi thu na sa chun na ki nem na lai dem hi pi na gel dem comment an hin sai din ka hin ti me phat hong chi chi na hi le result au ni kho hong hi tan manosin ki nem na nei ta lo je chun result jang aga venom ta pon a hin la anunga nun ada sa sa na ki hlon pin result vedin apui ta na hi manosin nangin gaven thasit na ding bep atin hi je chun manos ada la nunga nun achangin aga ve ta na hi a result mu chun nunga anu sadha jong lon li na chup jing a je chu manos jong UPSC a lol hin na anei a hitai hi chuna loi pa pritam jong a hungin ki pa na mi thli to thon tawin a ji chu mi zo sen manos ki ham bol dan ha sat gen the athu dan chu ki he su ke hi in hi ti chun thu su a chun ahung ki saitan 12 fail lo sama toilet su thenga pang flower milan na tong khat India sunga da thim ban na ha sapen lol hin na anei tai ti chun hong ki saitan hi hi ti chun kum khat zawin manos IPS officer ahung hitan DSP pa thim ban na gu chat bol loading a hi tia ana sei pi pa ki mu pi ding ina chi tan hi DSP pa injong asanga chung nung zo vai hom lane hunga hi ji chun zana salute na bolin manosin nunga anu to aki chen na hlona hung hladingin ko na lekha ma sa pen chu DSP pa ga petan hi hi chuna sejin sir nei het lo nei su mil mai the hi tai kai ma ka hi thim vet na gu cha la cha bol lo dian na sei pi pa chu atin hi chi chun DSP point jong azana salute khat ve na bol kinin hi ti chun 12 fail film explain ei pawa ki le do chu ki chai ta nei a chai na dingin manosin nunga anu ko ma kalung se de nei ti le vanoi leiset abungbua katun ding a hi na tin nunga nun jong kalung se de nei ki chen pi thei de mana ti ji chun manosin IPS officer a hin ki mu in India sunga corruption is anam khana su thimin na pha na tong zovin hi a hi le nunga khanin golang khat ko ma kalung se de ati hin ichana lol hin na dinga na ato thayem ti jong het do thei nomin echi chun kilet sa ji pau te o ai le na het thim thea na ngai no ma hi le nei til kho na vet sa nan channel hi subscribe nei na bol pia like nei na bol pi leo chun ke jo hong ki til kho wing ting video tam ta ka hin bol zom jing the hi na loi na pa ya wedding ana de yom sa jong le share jong na bol ka hin ti me ka ki pai